السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم، كوميجي كتاب الصيام، كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام. كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام. Umdatul Ahkam, inkingi y'amategeko ya Kisilamu, min kalami khairil anam, mu magambo y'umwiza mu biremwa. Amategeko aturuka ku magambo khairil anam, y'umwiza mu biremwa. Naam, ejo twagarukiye kuri hadithi ya kane, niyo twarebeye hamwe. Hadithi ya kane ivuga igihe cy'idaku. Naam, turakomeza uyu munsi, turahita dukomerezaho hadithi ya gatanu, ariyo an Aishata wa Ummi Salamata radiyallahu anhuma, biturutse kwa Aisha na Salama radiyallahu anhuma, Allah bishimire bombi. Aisha na Salama, aba bombi akaba ari abagore b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Biturutse kwa Aisha na Salama radiyallahu anha, aba bishimire anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, bavuze yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam kana yudrikuhu alfajru, ngo alfajiri yamusangaga intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, kana yudrikuhu alfajru, iswala ya alfajiri yamusangaga, wa huwa junubun min ahlihi, yahumanye kubera ko yabonanye n'umugore we. Alfajiri yamusangaga wa huwa junubun, yahumanye, ni ukuvuga afite ijanaba, min ahlihi, afite ijanaba yo kuba yabonanye n'umugore we. Thumma yaghtasilu, yarangiza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yabyuka ikoga, wa yasumu, yarangiza agasiba. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam kana yudrikuhu alfajru, iswala ya alfajiri yamusangaga, wa huwa junubun, afite janaba, yahumanye, min ahlihi, yahumanye kubwo kuba yabonanye, kubera ko yabonanye n'abiwe. Naam, thumma yaghtasilu, yarangiza akoga, wa yasumu, akanasiba, mbega agakora igisibo cye, agakomeza igisibo cye, agasiba. Naam, ni ukuvuga ahangaha muri hadithi haragaragara yuko icyo Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah yari agamije, ni uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ashaka kugaragaza yuko ijanaba, umuntu kubyuka yahumanye afite ijanaba, ntibyangiza igisibo cye. Arakomeza akagumana igisibo cye, akoga, agakomeza agasiba. Kuba umuntu yabyuka afite ijanaba, yiroteye cyangwa se yabonanye n'uwo bashakanye, ibyo ntibyangiza igisibo. Naam, mu yindi riwaya iri muri Bukhari, Aisha radiyallahu anha aravuga ati, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yudrikuhu al-fajru, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama alfajiri yamusangaga fi ramadana,
yamusangaga ari mu kwezi kwa Ramadani min ghairi hulmin, ikamusanga atiroteye. Mbega yamusangaga afite janaba min ghairi hulmin, atiroteye. Fayagtasilu wa yasumu, bimana icyo bigamije, iyo janaba yabaga afite ntabwo yabaga yatewe no kuba yiroteye, nk'uko twabibonye muri riwaya ahangaha yuko yabyukaga afite ijanaba agakora iki? Akoga akanasiba. Iyi ni faida tubonye ahangaha muri hadithi yuko kubyuka umuntu afite ijanaba ntabwo byangiza igisibo. Naam, n'impamvu ni kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani yatuziruriye mu ijoro rya Ramadhani, mu ijoro ry'igisibo, kuba twabona n'abagore bacu. Naam, kandi abavuze iki kintu, abakiriye iki kintu nuko abakiriye iyi hadithi ni abagore b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, bazi hali kuruta abandi bantu. Kuvuga rero iyi khabari n'iyi nkuru batanze nta kibazo ifite, kurumva nta bagore iyi nkuru imenywa, nta bandi bamenya inkuru nk'iyi ngiyi kurenza ababana n'umuntu mu nzu nk'umugore. Nibo bantu baba bafite iki, babona inkuru nk'iyi ngiyi. Ni ukuvuga iyi nkuru bayitanze kubw'ifayida no kubw'inyungu yo kugira ngo tumenye hukumu, ntabwo bayitanze kubera ubushizi bw'isoni, nk'uko usanga abashiya bakora iki, usanga abashiya bashaka gufata hadithi nk'izi ngizi bagashaka kuzumvikanisha ukundi. Urabona ba Aisha, akaba yazana nyine ashaka kugaragaza yuko ngo Aisha yari umuntu udashobotse radiyallahu anha, akazana hadithi nk'aho se ni gute ari kuvuga ngo intumwa y'Imana ngo yabyukaga ifite janaba, yabaga agamije iki? Akaba yagarukira hariya gusa. Izo ni shubuhati, ni ibintu by'urujijo bakunze guteza. Akaba yakuzanira hadithi nk'iyi ngiyi akakubwira ati kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junub min ahlihi, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam al-fajr yamusangaga afite janaba, yabonanye n'abantu biwe mu rugo, hanyuma akagarukira aho ngaho. Waba rero udasobanukiwe cyangwa se warateye umugongo idini ryawe waranze kwiga, akaba aragutwaye nyine, ugatangira kugenda muri shubwa zawe. Ariko se n'ubundi use Aisha bivuze agamije iki? Kubera ubujiji bw'umuntu akaba yakora iki, akaba atamenya igisubizo. Ariko Allah atubwiye, Allah ategetse kubaza igihe tudafite ubumenyi. Allah ategetse kubaza igihe tudafite iki, igihe tudafite ubumenyi. Hari natwereka n'ifayida yuko umuntu yakora iki, yakwiga. Kuko umuntu natiga agategereza ko umusheikh amwigira, azabeshywa byinshi cyane, kubera ko idini rye yarihaye umusheikh. Ariko igitangaje ni uko abantu bamwe idini ryabo barisigira abasheikh, mbega ngo bari bafashe nkaho bari bafashije, ariko ugasanga atashobora kuba yakora iki, yafata umutungo ngo abwire sheikh awumubikire, kubera ko nyine idini nta gaciro rifite imbere ye. Yumva nyine tu abasheikh barahari, tu bazatwigisha, tuzajya tubakurikira. Ariko byagera kuri masala y'umutungo, umuntu akabona ko umutungo yawibikira, icyo ni kigaragaza yuko igifite agaciro imbere ye kuruta ikindi. Naam, iyo ni hadithi ya mbere, ni hadithi ya mbere twize uyu munsi duhereyeho twiga, ari nayo hadithi ya gatanu. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam al-fajr yamusangaga afite janaba, yabonanye n'abiwe mu rugo, yabonanye n'umugore we. Thumma yagtasilu, yarangiza akoga, mbega koga janaba. Wa yasumu, akanasiba. Mu yindi riwaya twabonye yuko iyo janaba yabaga ari min ghairi ihtilamin, iyo janaba yabayeho min ghairi hulmin, hatabayeho kwirotera. Urumva hanga iyo ni riwaya igaragaje yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iyo janaba ntabwo yabaga yatewe n'iki, no kwirotera. Bigaragaza yuko habaga habayeho iki, imibonano. Ni ukuvuga ko ifayida wemere gukora iki, wemere kuba n'uwo mwashakanye ijoro rya Ramadhani, kawe nubwo wabyuka mbere ya alfajiri ukabanza. Sheikh Fawzan hafidhahullah arakubwira ati nubyuka ufite janaba ujye ubanza uhere ku daku ry'idaku, mbega urye
idaku wateguye hanyuma ubone koga nta kibazo bitwaye, nubwo watora adhan utari woga nta kiba bitwaye. Indi riwaya Aisha aravuga ati muri Sahih al-Bukhari muri kitabu sawm umuryango witwa babu utisali saim, umuryango wo koga kuwasibye koga ijanaba, Aisha radhiyallahu anha aravuga ati kuntu ana wa abi, Aisha aravuga ati قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. Aisha aravuga ati ndahamya yuko ndahamiriza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yuko in kana la yusbihu junuban, yuko mu by'ukuri yabyukaga yahumanye, mbega afite ijanaba min jima'in, afite ijanaba min jima'in, yafite ijanaba yatewe n'imibonano, afite ijanaba yatewe n'imibonano ghayri ihtilamin, bitari ukwirotera, thumma yasumuhu, yarangiza agasiba nyine uwo munsi. Al-Bukhari azana indi hadithi yindi aravuga ati al-Bukhari thumma dakhalna, azana indi lafdhi, indi riwaya iri munsi ya hadithi. Uyu Abu Bakr ibn Abdurrahman ari kuvuga aravuga ati thumma dakhalna ala ummi salamata, hanyuma twinjira kwa ummu salama, faqalat mithla dhalika, nawe avuga amagambo nkayo, avuga amagambo asa nkayo yuko intumwa y'Imana yabyukaga ifite ijanaba, atari ijanaba yatewe no kwirotera, yarangiza agakora iki, akoga akanasari nako akanasiba. Indi hadithi عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث تروتي kwa Abu Huraira Allah mwishimire, قال رفزتي، حديث تروتي kwa Abu Huraira رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, biturutse ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, qala, intumwa yaravuze iti man nasiya wa huwa saimun, wa wundi uzibagirwa, man nasiya, wa wundi uzibagirwa, wa huwa saimun, yasibye, fa akala aw shariba, fa akala akarya, aw shariba cyangwa se akanywa, falyutimma sawmahu, azakomeze igisibo cye, azuzuze igisibo cye, falyutimma sawmahu, azuzuze igisibo cye, mbega azakomeze asibe, fa innama, kubera ko mu by'ukuri at'amahu Allahu, ni Allah uba wamugaburiye, wasakahu, akamuha n'icyo kunywa, Allah ni uba wamuhaye ibyo kurya, wasakahu, akamuha n'ibyo kunywa, ni kuvuga ni Allah uba wamugaburiye akamuha n'ibinyobwa byo kunywa. Iyo yibagiwe ni Allah uba wamugaburiye, ni bonus aba yiboneye, kawe nubwo yaba yahaze akibuka amaze guhaga igisibo cye aragikomeza. Hadithi cyo kwa Abu Huraira ani nabii sallallahu alayhi wasallam, biturutse ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, yaravuze ati man nasiya, wa wundi uzibagirwa, mbega uwo ari we wese uzibagirwa. Iyo man ni iri min alfadhi al-umum, iri mu magambo akoreshwa agaragaza rusange, nyine ni ukuvuga iki ni ikintu kiri rusange. Man, uwo ari we wese, man nasiya, uwo ari we wese uzibagirwa, wa huwa saimun, yasibye, fa akala, akarya, aw shariba cyangwa akanywa, falyutimma sawmahu, azuzuze igisibo cye, fa innama at'amahu Allahu wa saqah, kubera ko mu by'ukuri ni Allah uba uzaba wamugaburiye kandi yamuhaye n'icyo kunywa. Ni ukuvuga ahangaha naho inyungu dukuramo nuko umuntu kwibagirwa, kuba umuntu yakwibagirwa akarya yasibye ntibyangiza igisibo, arakomeza agasiba kandi igisibo cye aba ari cyo. Icy'ingenzi ni uko igihe umuntu yibutse ko yasibye ibyo biri mu kanwa, ntiyemerewe kubimira, niba ari n'amazi ari mu kanwa ntiyemerewe kuyamira, icyo gihe ahita yacira. Naho iyo amaze kuyamira, akibuka amaze kuyamira, nta kibazo afite. Naho wibutse ibyo biri mu kanwa, icyo gihe iyo wibutse nta mpamvu yindi ugifite, ntabwo wemewe kuba wahita uvuga ati ngo reka mire n'ibi ngibi bisigaye mbone gukora iki,
mbone gukomeza igisibo hoya. الإمام الحافظ ابن حجر muri Fathul Bari yazanye imvugo ya Ibn al-Arabi al-Maliki aravuga ati qala Ibn al-Arabi rahimahullah aravuze ati tamassaka jami'u fuqaha'i al-amsari bi dhahiri hadha al-hadithi, ngo abamenyi bose ba fiqhi b'ibihugu b'imijyi itandukanye bakomeje bi dhahiri hadha al-hadithi, bakomeje umugaragaro w'iyi hadithi, no kuvuga bafashe umugaragaro w'iyi hadithi abari bo bakora iki, nkuko hadithi igaragara nkuko yaje niko bayifashe, ntabwo bigeze bakora iki, ntabwo bigeze bazana ubundi busobanuro n'ubundi bugorangingo. tamassaka jami'u fuqaha'i al-amsar, abamenyi ba fiqhi bose b'ibihugu bitandukanye bafashe dhahiri y'iyi hadithi, bakomeje umugaragaro w'iyi hadithi igaragara. Naam, uretse al-Imam Malik rahimahullah ngo we hari masala yindi yarebyeho, aravuga ati uyu muntu agomba kuzakora iki, kuzishyura iki gisibo, ngo kubera ko umuntu kurya lianna al-fitra ضد الصوم, ngo kubera ko gusiburuka ngo umuntu yarya yibagiwe bihabanye n'igisibo. wal imsaki, arangije avuga ati wal imsaku ruknu as-sawmi, n'umuntu kwiyiriza no kutarya no kwirinda kurya ruknu as-sawmi ni inkingi y'igisibo. fa ashbaha ma law nasiya rak'atan min as-salah. Imam Malik yakoresheje qiyas aravuga ati ibi bisa nkaho fa ashbaha, bisa nkaho umuntu nkuko umuntu yakwibagirwa raka imwe mu iswala, icyo gihe kuba yibagiwe raka ntabwo abwirwa ngo tayari ngo iyo raka wibagiwe ngo wekomerezaho nta kibazo, ahubwo iyo raka arayishyura. Imam Malik rero akora aravuga ati rero ni nuko ku gisibo umuntu abazishyura iki, abazishyura icyo gisibo, kubera ko kwibagirwa akarya, kurya ni ikinyuranyo cyo gusiba, kandi kwiyiriza no kwirinda ibyo kurya ni inkingi y'igisibo. rero bisa nk'uko umuntu yakwibagirwa raka mu iswala abagomba kwishyura iyo raka, agasari na sujudu asahu, na kwa kubama umuntu yubama yibagiwe. Ariko imvugo ifite imbaraga amenyi bagenderaho wallahu a'lam, bavuga yuko hadithi nk'uko imeze niko tugomba kwireka imeze. Uwibagiwe akarya cyangwa se akanywa, uwo nguwo Allah aba yakoze iki, agiye yuzuza igisibo cye, Allah niwe washatse kumugaburira. kuvuga hadithi iraguma gutyo nk'uko yaje. Naam, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, حديث تكو أبو هريرة الله مشي مرفزتي, بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم, ubwo twari twicaye ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. bainama nahnu, ubwo twari twicaye, twari turi julusun, twicaye inda nabi sallallahu alayhi wa sallam, twicaye ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, bicaye iwe cyangwa se bicaye imbere ye. idh ja'ahu rajulun, ubwo yaje aganwa n'umugabo. idh ja'ahu, ubwo umugabo yaje ari kugana intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. faqala, uyu mugabo aravuga ati ya rasulallah, yewe ntumwa y'Imana, ya rasulallah, yewe ntumwa y'Imana, halaktu, noramye. ya rasulallah, yewe ntumwa y'Imana, halaktu, noramye. Kala, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti ma ahlakaka, niki cyakoretse, niki cyakoretse. Kala, umusahaba aravuga ati waqa'tu ala imra'ati fi ramadana, aravuga ati nabonanye n'umugore wanjye muri Ramadhani, mbega ku manywa ya Ramadhani. Umusahaba aravuga ati cyanyoretse, waqa'tu ala imra'ati, nabonanye n'umugore wanjye fi Ramadana, mu kwezi kwa Ramadhani, mbega ku manywa y'ukwezi kwa Ramadhani. wa ana sa'im, kandi nasibye. Nabonanye n'umugore wanjye muri Ramadhani wa ana sa'im, kandi nasibye.
iyi wa ana swahim igaragaza yuko byari ku manywa. Wa fi riwaya, no mu yindi riwaya iyi ngiyi ni amagambo ya Abdul Ghani al-Maqdisi. Wa fi riwaya, iyi mvugo wa fi riwaya, no mu yindi riwaya uyu mugabo yaravuze ati asabtu ahli fi ramadana, nabonanye n'umugore wanjye fi ramadana, muri ramadani. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, urumva uyu mugabo, uyu musahaba radiyallahu anhu yaje ari kubaza icyo yakora, bisobanuye yuko yari azi yuko kubonana ku manywa ramadani bitemewe. Intumwa y'Imana iramubaza iti hal tajidu rakabatan tu'tiquha, ese ushobora kubona umucakara wahesha ubwigenge warekura? Tangiye kumbwira ikiru gisabwa igihe umuntu yabonanye n'umugore we ku manywa ya ramadani. Ese ushobora kubona ikiru watanga? Ushobora kubona umucakara ukamurekura ukamuhesha ubwigenge, mbega ukamugura cyangwa se waba umufite ukamuhesha ubwigenge ukamurekura? Qala la, uyu musahaba aravuga ati la, nta bushobozi mfite. Qala, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam irongera amubaza hal tastati'u an tasuma shahrayn, ese ushobora gusiba amezi abiri mutatabi'aini, akurikirana, gusiba iminsi 60, amezi abiri akurikira nta n'umunsi n'umwe yishe. Qala, musahaba aravuga ati la, oya. Qala, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam aramubwira iti hal tajidu it'ama 60 miskinan, ese ushobora kubona ubushobozi, ese wabona ubushobozi it'ama 60 miskinan bwo kugaburira abakene 60? Hal tajidu, fahal tajidu, ese ushoboye it'ama 60 miskinan, kugaburira abakene 60? Qala la, umusahaba aravuga ati la, oya. Qala, Abu Hurairah aravuga ati famakatha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iguma aho ngaho nyine, iguma aho ngaho yicaye. Fabainama nahnu ala dhalika, tukimeze utyo, fabainama nahnu ala dhalika, tukimeze gutyo tukiri aho, utiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi'araqin, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam utiya, yazaniwe, bi'araqin, yazaniwe igitebo, fihi tamrun, kirimo itende. Ibn Hajar avuga ati, uyu Abdul Ghani avuga ati wal araqu al miktalu, naraka ikisobanuye al miktalu ni igitebo. Qala, intumwa y'Imana imaze kuzanirwa icyo gitebo kirimo itende, intumwa y'Imana iravuga iti aina sailu, ubaza ari he, mbega uwabazaga ari hehe? Qala ana, aravuga ati ndi hano ya Rasulullah, ni njyewe. Qala, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iramubwira iti khudh hadha, fata iki gitebo, fatasaddaq bihi, ugitangemo isodaka, mbega ugitangemo ikiru cyo kugaburira abakene 60. Faqala ar-rajul, uyu mugabo radiyallahu anhu aravuga ati a'ala afqara minni ya Rasulullah, a'ala afqara minni ya Rasulullah, aravuga ati ese mpe isodaka umukene undenze ya Rasulullah? A'ala, amenya aravuga ati a'ala icyo bisobanuye ay, Ibn Hajar rahimahullah aravuga ati muri Fathul Bari aravuga ati a'ala afqara minni ya Rasulullah, bisobanuye ay atasaddaqu bihi ala shakhsin afqara minni, a'ala afqara minni bisobanuye ay atasaddaqu bihi, ntangi sadaka yizi tende, ala shakhsin, nziha umuntu, afqara minni, undenze, undusha gukena, ukennye kundusha. Ala afqara minni bisobanuye ay atasaddaqu bihi ala shakhsin afqara minni, ese mpe isadaka izitende ala shakhsin, umuntu afqara minni, undusha gukene, ukennye kundusha. Urumva yabaje ari gutangara cyane, bigaragaza yuko igitende nawe ubwe bitewe n'ubuzima afite n'uburyo akennye nawe arazikeneye ubwe, hamwe n'ubwo yazihawe
kugira ngo aziha abakene kugira ngo icyiru cye cyubahirize, ariko nawe yari azikeneye. Ni ukuvuga nabyo ntabwo yari abishoboye, ahubwo izo tende yarabonye iki? Yarabonye yuko iyi ngiyi ni iki? Ni umutungo uje, ahubwo kuba nanjye ndawukeneye ubwanjye. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama, uyu mugabo aravuga ati fa wallahi, ndahiye ku izina ry'Imana, ma bayna labatayha yuridu alharratayn. Yuridu alharratayn ni amagambo y'uyu nguyu Abdul Ghani. Aravuga ati fa wallahi, ndahiye ku izina ry'Imana, ma bayna labatayha, ntango ziri hagati y'imisozi ibiri, ntango ziri hagati y'imisozi ibiri ya Madina. Ahlu baitin, mbega ntabari hagati y'imisozi ibiri ya Madina. Ahlu baitin, mbega nta rugo ruri hagati y'imisozi ibiri. Afkaru min ahli baiti, rukennye cyane kuruta urugo rwanjye. Ma bayna labatayha ahlu baitin, nta rugo ruri hagati y'imisozi ibiri ya Madina rukennye. Afkaru, rukennye cyane, min ahli baiti, kuruta abantu b'iwanjye. Mbega ari gushimangira iki? Ari gushimangira yuko iki kintu we yagikeneye. Fadhahika Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam irasika. Hatta badat anyabuhu, kugeza ubwo ibijigo by'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam byagaragaye, bitewe n'ukuntu yasetse cyane. Yarasetse kugeza ubwo ibijigo bye byagaragaye. Thumma qala, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam irangije amubwira iti at'imhu ahlaka, ngaho gaburira izo tende. At'imhu, zigaburire, ahlaka, abiwawe mu rugo. Ngaho izo tende zigaburire abiwawe, genda wirire ujye kwigaburira wowe ujya kurya n'abiwawe mu rugo. Ni ukuvuga iyi kafara n'iki kintu ntabwo yari agishoboye, ntabwo yari afite ubushobozi bwo kurekura umucakara, ntabwo yari afite ubushobozi bwo gusiba amezi abiri akurikiranye, nta nubwo yari afite ubushobozi bwo kugaburira abakene. Ahubwo n'isodaka yazaniwe nawe yari akoze iki? Yari ayikeneye. N'isodaka yazaniye yari akora iki? Bamuzaniye yari ayikeneye. Naam, iyi hadithi harimo amagambo tugomba gukora iki? Tugomba gutanga ubusobanuro bwayo. Naam, hajemo ijambo araq. Intumwa y'Imana izanirwa araqin, bi'araqin, yazaniwe araq. Araq ni igitebo. Na al-Imam an-Nawawi rahimahullah aravuga ati wal araqu 'inda al-fuqaha'i, ni jambo araq, igitebo ku bamenyi ba fiqh, ma yas'u 15 sa'an, ni igitebo gikwiriyemo, gihagije kujyamo ibyibo 15, saa 15. Hari abandi banye bavuga bati ni saa 15, yani ni ibyibo 15 ila 20, kugeza kuri 20. Wal araqu 'inda al-fuqaha'i, na araq ku bamenyi ba fiqh, ma yas'u 15 sa'an, ni gikwiriyemo, icyajyamo ibyibo 15, saa 15. Wa hiya 60 muddan, kandi nizo saa 15 ni amashyi. Mbega ni amashyi 60, li 60 miskinan, ahagije abakene 60. Likulli miskinin muddun, buri mukene umwe agahabwa amashyi 2 yuzuye. Noneho allabatayni, uyu mugabo yavuze ngo ma bayna labatayha. Allabatayni ni ububiri bwa allaba. Allabatu ni ubumwe, allabatani na allabatayni ni ububiri. Rero yavuze ma bayna labatayha. Labatayha iyo haiga kuri al-Madina, yuridu labatay al-Madina, labatay al-Madina. Mbega ngo ma bayna labatayha, ntabari ma bayna labatayha ahlu baiti, nta rugo ruri hagati y'imisozi ibiri. Allaba abanyura bavuga ati ni al-harra. Allaba bisobanuye al-harratu, wahiya, na al-harra icyo bisobanuye wahiya al-ardu, nayo al-harra
ni ubutaka dhatul hijarati sudi, ni ubutaka bufite amabuye y'umukara. Ni ahantu hari ubutaka bufite amabuye y'umukara. Wal madinatu bayna harrataini, kandi na Madina iri hagati y'iyo misozi ibiri, yani y'imisozi ifite amabuye y'umukara hirya no hino. Rero allabataini ni alharra, allaba ni alharra, na harra icyo bisobanuye wahiya al-ardu, ni ubutaka dhatu al-hijarati sudi, bufite amabuye y'umukara. Na Madina ikaba ikoze ikiri hagati y'iki, mbega hagati y'imisozi ibiri ifite ubutaka, ifite amabuye, imisozi ifite amabuye y'umukara. Kuvuga rero umusabira bati mu mabayina labataiha, ari guhakanira nyine yuko nta rugo ruri hagati y'imisozi ibiri ya Madina rukennye kuruta abantu b'iwanjye. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama iraseka, ndamubwira iti ngaho at'imhu ahlak, ngaho gaburira abiwawe, genda ugaburira abiwawe, genda ujye kubaha izo tende. Birangira gutyo nyine uwo musohaba n'izo tende asabwe gukora iki, ahawe uburenganzira bwo kujya kuzigaburira abiwe. Bisobanuye ko iyo umuntu atashoboye kubahiriza kafara, icyo gihe kafara nayo ntabwo ibikoze iki, ntabwo iba ikiri itegeko kuri we. Mu gihe byamunaniye, Allah ntabwo amutegekana nubwo amwikoreza kubikora kandi atakibishoboye. Naam, hari ta'liq ya Sheikh Ibn Uthaymeen tuzayirebera hamwe ejo inshallah, avuga ku rugendo. Naam, tuzayirebera hamwe ejo inshallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.